مرحبا جورا قالي بجدار وقهدار مني دلال وهيجا جورا بيجم بخير وخشي بمنن بآرامي وبآشتي وسلامتي مني إن شاء الله. بله روجي خوش حمو ايوه بن برخدار بن وبكيف وبآرامي وبآزاتي وآشتي بن قهدار هيجا إيرو برنامه ما وكا گوزاند تحقق دیروکا کردستان ده کرد و کردستان. بله راستی گره دوجی ما ام جار بگوتانا اما در فت هر وقتی جمارو ورا مساعده ناکن جبروی هاوی اللي بورت ناقوش وطلاس جارنا تندرسيا من الجهات جار هيا شرط ومرجع دنيانا كما سيت كفيل ما ببورن لبورتنج مزناتيه ودار نجا برنامه ما يايرو ديروكا كردستاني تحقق فرمانداريا اردالان ده اردالان كينا لكدري حكم كرنا اردالانا تشقاس حكم كريا حكم داري واكينا الكدري حكم كرنا ازوي جواربش شكو شبكانيا مجي افا ويدارين شرفنامة شرف خانة بدليسي دي دنيا دا بجماعة الجهان دا تحقق كردات ديروكا درست وراستي وكيفن أفا يعني جي كيفن ترجي هيا بس وكون زانن ديروكا كردي لبر بيلي داغر كريه كتنا وندا كرنا خستنا جو چبكن كردا ناوي كردا ديروكا كردا جدنياي بمعلن خستنا ديروكا كردا ناوي كردا چند داوانا ج سر وجه جهاني بمعلن اما كردا البرخودايا بسر نكتنا داغر كه بسر نكتنا هاني قلت لك هاد بيجين يا يك بهزار يا جار هي هزار جينا بيكيا بله ايوكا شرف خاني بدلسي كو بهزارينا و ايوكا اتم غنجين و ايوكا سيداي نمر جگر خوين ايوكا آپی موسا زانه وانا زورا قلت تشتابريا راسي دويواري دا اما كنت تعبو كدا هنرمندي ما جهانا خده درفتا بديوا خده عمري واجد دريج بكي يعني دويواري دا هنرمندو اوزاني ماجيكي لبرودانا ام كدواجيكي جبيرانك هكا ناخوا يعني بريارك دي جهاني دهاتبو دان جو كردا ناوي كردا چند داوا هبو ناوا ديروكا وانا بمال اما بسر نكت جبروي هاوي از دبيجم كرد جدنياي تافي مصدر يعني اف نقو ستورك وياخد سلوغانك از بيجم بس تمام دنياي ياخو كرياك جو ديروك و چند و ناوي كردا بمالن بسر نكت كردا البرخودا زورا دنياي بر ما كرد جدنياي نمصدرن بله
افتي بيرام جارنا جبر قوتنك يك قوتن تاني برماجي مخبردا 5 سال جزا مخارن جغاني ويجيكي بدهي جارا از هاتما قرتن اما ايرو از برنامج زندي دكم و29 مليون قهداري انسان يقول مقهدارت كن هنا الحمد لله افتشيا مزناتيا قالي كردا مزناتيا قالي كردا راست جي قالي كرد جهاني مسترا قلت لك في شرف خاني ها شرف نامي دا عند في برتوكيد بيجي دبي جوجوارا ببيجن دنيا اصلي وانا نسلا دنيا حمو كردا نمي نعجي ما يبهور بك شما بلورا دي دنيا دا ايجو قالك زاروكاتين كردن والهفناكن كردن تهفدو تحملناكن كردن برجي زوجن كردن دزوجن زاروكي واتشيد بن اخوا تيرا واناكي بدنياك تكفن مازن دبن بهفناكن هفدو كوجن بدنياي دكفن راسيجي لقولي شابكانيا دستما مثلا قالي اوروبي كي او بخوجي كي اعتراف دكن دبي اصلي ما امجما زبوطام يعتنا مثلا ألمانيا دأو هنا دفاميلا هنا قوتي هنا وفلمان هنا قوتي كرد أو بخود بيجن يعني ألمان بخود بيجن جمع زبوطامية تشون هالفر براو بافو كورو حمو هبدو كشنا وجبرها رفيانا دورة دركتنا يعني بله وجا أمي ورسن مجارة خوا در حقي فرمانداريا أردلانا دا مجارة ما إيرو أفا لقور أو كسنكو رياوات تيوان در حق فرمانداريا كردستان دا نقل دكن و دنويسن وان كسنكو شونوارو آفرداندنا أتابنگان لورستان بخورا دگرينن در حق نسل فرمانداريا أردلاندا دا وهاد بيجن بالا خو بدني أو يعني أردلان جزاروكو نسل فرمانداريا دياربكريا نافيوان أحمد كوري مروان كوما دبيج قالك دور ودريج بحصوان كر مرواني دولتي بشكرنا زاني وإيجو ترك درباسي أناطوليا جي كرنا أون إيجو آريكاري بالال البصان ركرنا يعني جوينيا كي نافي بابي أردلان دمك دناف عشيرتا غوراندا جيانا خوا دومانديا دداوية دورة دولتا جنگزدا دزدانية سر ولايتا شهرزولي كارو بارين ولايتا هان قلق باشو بركو بپاكي مشانديا نفوزاوي قلق باش د چویا برفره بویا و بویا فرمانداری سرخوبوی یا ایور پشرا خونجیان گولا جیانوی یا گش بر به چلمساندن چویا و مالاوی خوستیا و چویا سر حقیا خوا پشرانه باب اردلان ناوی خوا گوهراندی کریا قبات كوري فيروزي حسن قرقتني حمد الله المستوفي كودبيجي مستوفي أوجي نفيس كركة ديروك فانا دبيجي شهرزور يعني باجاري هزاوي زور بله بزوريجي هاتيا واكرن بزحمتي باشي خوا رادده و لجيه فرمانداريتيه رونشت و پشتا كوروي كلول دسلات قرد دستخوا و لجيوي رونشت قاسك شوندا أجلويجي تمام بو نسعتك ونسعتك زيدا نانو آواوي لسروي جهان هان نما و أوجي شو حقيا خوا دا نها أميجي بحثوان كورونا نبيوان بكن
کو bi dorê desthilat kirina destê xwe û desthilatiya vî welatî meşandine. Xıdırê kurê Kelûr, İlyasê kurê Xıdır, Xıdırê kurê İlyas, Hesenê kurê Xıdır, Babaloyê kurê Hesan, Munzirê kurê Babalo, Neqoliya û di ji dawe kesan bawermend sih nekiriya, ez ji min re baş zelal nebûya û bi min behsa wan nekir. Ji ber wê ez dixwazim tenê di derheqê rewşa wê grûpê ku xeberên li ser wan sabit û zelal ez binivîsim. Ku min zaniyarîtiya di derheqê wan da çavkaniyên bawerî pikêrî wergirtinê û min bixwe jî bi çavên serê xwe dîtina ew rêz û hevokên Kurd ên li wir ji aliyê dew û lêvan û qeleman dû ziman wê tên nivîsandin ne gotineke kêm û ne jî gotinek zêda. Ji bilî dûbarkirina nivîsandina wan çîrok û gotinên ji aliyê min wê hatin sehkirin. Pê wê tiştek nîne min dew ji nivîsandina wan tiştan nexweşiyên ji aliyê kesên aqil selîm wê rast neyên dîtin berda bila silav li ser wan kesên ku bi kul û li ser riya rast dimeşin. Mamnûne kurê Munzir, kurê Babaloya, kurê Hesena, kurê Xıdıra, kurê İlyasa, kurê Xıdıra, kurê Kelûla, kurê Baba Erdalana. Piştî mirina babê xwe bi hukumdar û demekê gelek dûr û dirêj bi desthilatiya qewî ew welatê han bi awakî serbixwe bi riya wê bîr û dema ku emrê Xwedê bi cî anî sê kur li pey xwe hiştin Beyqa Bek û Sûrxab Bek û Mihemed Bek. Vêca ev însanê hene wê destariya vî welatî çawa bikin, çend sal bikin, çawa tekoşînekê bimeşênin, ez ê yeko yeko ji we re bibêjim. Belê. Momin Bek kurê Beyqa Bek. Piştî mirina bavê xwe bi awakê serfîraz û serbilind li cêwî rûnişt. Hê salek bi ser de derbas bûbû Sultan Süleymanê Osmanî xwest bi destê Sultan Hüseyin Bek fermandariya îmadiyê bi hinek emîrên Kurdistanê yên dîn wê wîlayeta Şahrezorê îstîla bike. Li ser wê Sultan Hüseyin Bek li gor fermana patîşahê berê xwe da Şahrezor û xwest wî bisênî. Di kela delemê de derdora Mamûn girtin, piştî şerekî giran û xwînawî nekerin ser bikevin pişra biriya aşîtî re Mamûn Bek ji kelayê derxistin û şandin Seraya Sultan Süleyman li ser wê Sûrxab mamê Mamûn Bek ew firset zanîbû û lawê wî meşîla Mahrewan tenûra Kalûs û naşiqeş ku para biraziyê wî bûn dagir kir û xwest gonavê sînorên eyaletê xwe û pana bir Seraya Şah Tahmasê Sefewî gogurêdanê îtaata xwe jê re îlan kir. Li milê dîn dema ku aliyê Sultan Süleyman wê hate zanîn ku Mamûn Bek betwan ji bo azadkirina wî ferman da piştre kerem kir ku rêwebirina kar û barê sencaxa Hîlayê girêdayî Bexdadê diyarî aşîtiyê heta ew li ser rûyê dinê bijî jê re bî û spardiyê. Niha ku sala 1005 koçî 1597 میلادی ازانی یعنی هیلا دسته مامون بگدیا دمک لور گلکی بخوشی و سربلندی وقت خو درباز که و کارو بارن لور بسر وقتی
دمشيني هروها آلية سرايا علي عثمان وسنجاغا سيروتشيكا جيدانا إسماعيل بقي برايوي حتى تشو رحمة خدي لور بأواكي خوشي حكم كرو ريوبريا كارو باري ودري كرو مشاند سخراب كوري مامون بك وكما بحث كر بشتي قرتنا برازيوي مامون بك كوري بايق بك كوري كارو بارا حكومتا شارزوري لدلمي بريوي بر جبليوي بيشا محمد بقو براي خوا يدين جيكر سر ولايتا خويا جري ميراتا مابو كارو بارن فرمانداريه كي بأواكي باش مشانت مالي د سالا 956 کوچی دا 1505 دا القاس میرزا ابرای شاه تماس جبو گرتنا تخت ایران خو آوید با سلطان سلیمان خان دا خوازو آلیکاری جیکر لی قاسک شوندا کتنا و هنک هلوستین کو سلطان جي بشك بكبشكي قوماني جبروي جي خوال هرم بو او سلطان ترسيا بسرخب بقرا بايواندي دانيكو رجاي براي شاه تماس بكي و لببوري وكي بري كاروباري ولايتا شرواننا بدي دستوي و او خوا تكلي كارو باري وي نكي سرخب بك چاوين وي داخوازي حمو جهاندن سراي ايراني شاه تماس جوي فرصتي مظن و دجيدا استفادة كير هيئتا كدين دبن سروكاتيا شاه نعمة الله قهوتساني دا و جهنك گرگره فرمانداري قزلباشان بيك هاتي دا مزران هيئت شو او تسليم قرتنو اني سرايا ايراني لي دجيدا جالي الشاه فرمان قرتناوي هادان او اويتن بنايا زنداني كلا قهقهاي سالك شوندا شاه فرمان كشاندن و دا ويلسروي جيكي كلهي هري بلند اويتنا خواري ويكشتن لهمبروي خدمت امازونكو جشهرة كربو بريار هات دان جسور خبقرا لهمبروي قنجياوي وكي دياريا جخزيني الشهرة هر سال 1000 تومان بيدان سرخبك حتى داوية جيان حتى داوية جنا خوياكو قلق دومان هر سال جي جوين همتهان استفادة ذكر او دوستكي نيزيكي شابو وشاه قلكي جي حذكر و لباشاه قلكي بروبو سرخبك تمنكي قلكي دريش درباسكر فرمانداريا وينا 6 سال اجوت دماكو مدت جيان آلي خودي لهات برين وكوچا داوية كير 11 زاروكين كور لسر ساها جياني هشتن سروي يعني 11 زاروكي معن حسن واسكندر وسلطان وعلي ويعقوب بهرام بازات وزولفقار أصلمش شاسوار سارو قاسم أبزاروك بايدمان محمد باكور ممنون باك بشي مرينا باويوي ريوبريتي كارين هرمي كود دولة دا جيرا هاتبون ديار كرين ان وكي سوروچيك و قرادخ و شهر بازار آلان و دو ماهران دي دستوي دبون لبشي جبوت السلاتينا حمو آيالتان كو جيرا مابو بكري دستي خوا چو سرايا سلطان سليمان خان و دوز آليكاري جيكر
وزیر مزن رستم پاشا جی دوی واریدا میل دا بروی و پشرا جی عثمان پاشای میر میران بغدای فرمان هادان کو میر کردستان جی بگره باخوا و بمشه سر ولایتا اردلانا و استیلای بکه جبو جیب کرنا فرمانا سلطان او فرماندارو میرهان مشیان سر ولایتا ناوا و درباز به و کلا دلمه کرن بن ابلوقی او کلاهان جحمو کلاهن دین ولايتا جواتر بو نافو دنگتر بو قلكي عصيبو قايمتر بو جبركو ببلانداليا خوا بقبها وقدزو عاصمان هشين را شرد كرن بستيرك زهالو ستيرك دين ان بلندرا قبا بو امكان واقو كتباني تنبو قالكا مازن بو آوابو وبلند بو ابلوقي دو سالان دوماند دوي ناويرا محمد بك بقوليا كا تفنجي هاتا كشتن بشرا هوارا شا توماس جيان بن ابلوقي راهات لسروي عثمان باشا جبروان باش كشيان بري خودان شارزوري ولور بأمر خودمر انكو دو سالان بو دكالي دا دبن ابلوقي دبون جوارا فرصت استفادة كرن كلاوالا كرن و هر يك جوان بدفره كده ببلا كده تشون بله دي سالا نحصدو شيستو نهي كوچيدا 1562 زانين دا محمد باشا بالتجيه جوه فرصته استفاده كر و باسكن كت ناو كلها والا و او جخورا كر مركز جوير شونداجي جبو بدخستن و ريوبرتن وان جيان ريا سياسته دعوة گرم و زمان نرم باشتر ديت بو يكيجي جدس ب داگركران حمو باجار و كلي و ولايت هانا جدس بزني و درخست بوي آوي ولايت شارزوري كت ناوا سينوري ولات سلطانا و جوه تاريخ شوندا جي جبو يك جوان ولايتين جريداي دولتا عثمانلي سلطان علي بك كوري سرخوبون بجا دونم بو دونم آوينا بله دماكو سرخب بك مير ريوبريه كاروبارين ولايتا اردلاني كدست كوريوي پیشی 3 سالان دستلانداریا دو زاروکن بچوک لپای خوشتن و چو رحمه خوده ناوی و زاروکا تیمور خان و حلو خان بود اما پیشرا لگور وان زانیارین گهشتن دست ما بحثا روشا سرپیهاتیا و هر دو زاروکا بکن کاگلو چی بوان هات چی بو بله بسات بقى كوري سرخبك أمي إنك يجي بحثاوي بكن كوري سرخبك أردلاني بش إمرنا براوي سلطان علي روبريا كاروباري أردلانا قرت دسلخوا بقى لمبري روش لور كربن كنترول خوا لكورين سلطان عليكو خشكا سلطان استجلو منتشبون يعني خوارزي سلطان استجلابون جبو ستاندنو دا سلينا بابي خو آويتن باشا اسماعيل دويمي صفوي بيشي مرنا شاه اسماعيل تيمور خان كوري مزن سلطان علي دولات تا بندست باسات سلطان دا دست به چتایی و تالاینا کرد گیره و آستانگ درخست لبروی جمناتیه که مزن و گران کت نبیر آوان
حتا دچوو ئەو دژمناتیە هاان جوارتر و گەمتر دبوو حتا بێسات سوڵتان چوو ڕەحما خودێ ئەو ڕەوشەهان بووی هاوی مەشیە تیمور خان کوڕێ سوڵتان عەلی ئەوژی ئێ ئەردەڵانیە ئەمە هینەکیژی بەسە کورجیان ناویژی بکەن پشتی بەسە سوڵتان چوو ڕەحما خودێ تیمور خان برازیەوی دەسلاتا حکوومەتە ئەردەڵانێ کرد دەستی خوا د مەهەکێدا یعنی 986 کۆچی 1580 زانینێدا سەدەقەتە خوا بسەرایە سوڵتان موراد خان را پێشکەش کرد سوڵتان موراد ji dilnermî û şefqet nîşanî wî da û ji warîdata erdan xweyan taybet yên li wîlayeta Şerezorê salan meşek ji hezar eqçeyên Osmanî pêk hatîna ew serbilind û serfîraz kir her çarkurên wî jî bi xelatên sultaniyan hatin xelat kirin bajarên Sînayê Hesenbad û Qizilcegeliyê biriya Sencagê ra ji kurê wî Remezin Sultan Elî ra Qaradex ji kurê wî yên dîn Budaq ra Mehrewan ji kurê wî Murad ra Şehrezor ji kurê wî yên biçûk ra hatin dan ji bilî wan wîlayeta dînawerê ya dibin hakimiyeta Qizilbaşan da jî kir ser bêşa wîlayetê ku ji babê wî ra mabû ew jî ket nav Reza Zincîra Mirinê û dewleta Osmanlî leqeba Tîmûrxan Paşa girt di netîceyê de bi ber bayê şeytên ket ji rê derket û xeyalên hikûmdarîtî û serxwebûyî tê kir serê xwe carinan dil bû meyldarê Rûmiyan û caran jî dibû taqirê Qizilbaşan her roj li ser bendekê dileyîst yanî xwe salam nedgirt û dengên cûra cûra ji talan sazê wî dihatin ji ber pozbilind û stûriyê ji rê derket derdor û cîranê xwe tew êşan dibû ew kiribû nav nerhetiyên mezin astengî û qirê ji wan ra saz kiribûn leşkerê xwe di talan û diziyê de serbest kiribû û êdî wisan lê hatibû xelk ji destê wî ketibû nav bêzariyê di wî dawiyê de êriş min ser welatê kurê Umerbegê Kelhûrî û ew talan kirin û Şehwerdî yê fermandarê Loristanê heta hewara xwe heta hewara kurê Umerbeg cot têriyan li Tîmûrxan girtin û di esnayê ku talan û malê wîlayetê Kelhûrê dabû pêşiya xwe bi xatircemî ber bi mala xwe wê diwegeriya li ser xesara kemînê li ber danîn û piraniya fermandar û esker û serkêşîtiya ku payre bûn kuştin Tîmûrxan girtin û çend rojan li ba xwe girtin lê pişranê jî çi kirin jê pişranê jî dilnermî û dilxweşî nîşanî wî dan û berdan berdan maneyê wan gotinan ku şaîr û beyt li ser wîna gotina ne weke gotina wanaya Tîmûrxan piştî hat azadkirin êriş bir ser eyaleta Zêrîn Kemera û herema Buwê Girêdayî ew der dibin desthilata dewletyar Siyah Mansûrî ji aliyê Dîwan Şaha Qizilbaşa wê hatibû tayinkirin da bû dewletyar lê li dijî wî
رابو إيريش برسر دناوبرا واندا شرن خوين وقال لك غدار قومين وجاري طالح تيمور خان جيرا يار درنكتو دنا مهكدا سالا ناسود نوتو ششه کوچی 1500 نوتی زایندا هات کشتن و برایوی هلو خان لجیوی رونشت هلو خان كره سلطان علي كره سرخبك بو اردلاني بو بجامي كورتك يجي تشكي كلشي اما بحثا جياناوي كن جيان كردياوي بكن بشي كوشنا تيمور خان حلو خان براوي بو جنشيناوي وريا برينا كارو بارن حكومة لورستاني كر دس خوا جريداني و اطاعت خوا يا سرايا سلطان مراد خان را ديار كر دل فرمانداريان قزلباشان جي جخوا نشكان و بحمو آليان را ريان هلوكرني و سياستك بعقلان مشان دسايا و زيركي و هشياريا ويدا كاريبو بسربستي بدجي فرماندارتيا خوا بمشيني نهاجي کو سالا 1050 کوچی 1509 هفته زایندا جاردین بسر بلندی دجی و بسر فیراز و فرمانداریتیا خوا دمشاندن بوی هاوی داوی لجیان ناوی جهاد و دوی دردا داوی لفرمانداری و دستلاتیا اردلاناته بله مجارم ايرو حتى فيدري خود نصيبكي حفتا قوري امي در حقا فرمانداريان حكاريا دا امي بحث بكن ايكو بنافي شامبو جهاتنا ناسكرن امي بحثاوان بكن شامبو جي هاتنا ناسكرن نافي واوبو بخير بيش روجي دا مدس بكن فقط حتى سالا 1509 وحفتي زانين دا لكردستان دمدما أردلانيا أردلاني جي وكما السريدة قوتن بردواما مروانيانا بله ده هده صحبتا ما إيروجي حتى فيدري ودار هجا بخير وخوشي بمنن إن شاء الله بآرامي دا خوازي بمنن ديروكا خودي دركبن ناس بكن ما قهداري بكن ما بشو بينن برسي وهبن بكن أم بوري زاني بناخوا أم زانبن أمي برسب بدن ما نزاني بوجي أمي بأم نزانن نممكن نجيكي قوم حمو تشتي زانبن كي حمو تشتي زاني ونزانن حمو تشتي كي زاني جاهل زاني عالم حمو تشتي نزان بله ده بخاطري